Naki pali pangus mau lagi painkira nani nai waisan ka painkira kum dau kawas na dia ilal bara batila wina sickness lupya sir pitalia kuna ay ilal pali yawana ni wan kyam kana ni tila kai kisna ba klum ka klawan travilka uplikina ni wan klum ka klawan ka baman ba bahaba ispel bilakat ka kalika sing no kum wiawan sain lupya kum yawan rawan manisa sickness kapali lal katuan weiras sain kum wan prokisa yahama kum wan prokisa signis kum wan wina rabara padukiara sipsa kaya wan biara klawisa o wan plung ka klawiba wan plung ka rau katalaya ba ko kumbara sa bahalaya ba ay pura rabalulisa ba ko tem ispel bela kaya reflujo gastroesophagica wira sa wal bahaba wan plung kawina wan dar kaya rabalulisa bago tem sip sa wan klung ka klawan travel ka kum bri kaya baba uplan na kum gastritis wisa wan klung ka inside ka puskan ka travel ka kum baha kum wan klung ka klawan travel ka wala kum basip sa liwa sa ora na ni mihta liwa sa ora na ni mihta ka kali ka liwa pils ka na ni liwa do kira yus mo na ya una klung ka klawan ka sato ala na ni barasa yo na helicobacter do kira isikan helicobacter ba man klung ka marapat baratem nasat patana ni pima kakambog may muna isa keso pima may klawa isa krema pima kakamay klawa isa kapi na ni pima klawa isa nari dukya na ni bara kuma na ni pima may klawa ya lat dukya na ni uba lat pima kakakwir kuwina bipwina na ni pima kakawitin makamay klawa isa bawa lu planuta kisa kaya iklong kalatrabil kumbara kunang sindiara wala na ni sin bara sa wana awiyara samtem walpa bara tem upla kum si kayo awiyara walpa bara ba nuwa po tauksa bara sinsa ay klung kalu kisa kuna ay klung karapya wana awiya ba ka utrap wan pain ka sa itra bara wan klawan ka kumamukwan mo sa bahaba tiara latuan saura wana awiyara manapya wan pira sin klawisa bara upliki na ni pain kira si upla yawan na ni ba wan wina main kay kaya taktar tapli kaya upla ba sip kaka 6 month ba ni daktar rawi ay wina ba check mo ni kaya dia mo ni kan sickness na niya ilal bara ba sikis bel bela kat kasong silenciosas dia wiya wan sa bila wala ba na ni sickness ka ba yahma wan pro krastalia kuna nai ka piwara baha wan pro kaisa yahma na ni bara baha walukan kawal mana ni pain kabya mana ni daktar rawi mana ni exam kung daw kaya por lo menos 6 month ba ni mayrin lupya na ni bakaw drop spell bila kat ka delikada mayrin ba drop delikada kan mayrin lika ay win inside kara dira ilal brisa yawana ni wait na ay ilal brisa talya kuna mayrin win na inside kara dira kaw delikado mayrin witin ay win inside ka parte kalpinti mara sickness na niya ilal infection na niya ka leksa ano pala kung kumbaywat lara self sit na pills lupya na ni di sa tratamiento na ni di sa barabako el brisa kuna daktar mit antibiotiko ba eskema kompleto wiwi kaka nahki preska dia ya ba awar kanani de kanani yabres mihta bahana infection ka ba tawa kli witina nai karni kalki moni uplika bara ambok muna tem rauras takas kisa bara piwa ba ni batsa sampla kum infection ba transmission sexual witan ka ba wait na mayrin wal prawo yawina alkiba kuna infecciones de no transmisión sexual. Bila wala infection kung kumbara sa weight na may rinwal prauras kabasi alkisa uplara. Baha dukya na niba kau komumba ongo na niba candidiasis na niba kay kisma baha na niba upla may rin weight na wal prawan mihta ba manalgras bahali ka bankum sin mayal kaya sipsa bankum mayal kaya sipsa may upla kung champo na ni use mo ni sa ay parte kinti mara sup mangkisa dia hilal bara sa hormona na ni chensta ki cambio hormonal wi mayrin na nira bahana ni mihta ekram bahana ni dukya sut bayona ni pain uplara kan ka wiya ni sakan wan kiam kalu pena ni tila na sin bara sa wan upli kalu pena ni kau bahana ni dukya kung kumba mebe daktar mihta pain wi res bara sometime witin na ni luki sa bahaba may o upla wala kung mihta yang raikan o may rin wala tao kiba mihta para samtem ay mayal pena ni wal sin travel brisa kuna ani tempako dukya na ni bara temman siempre daktar bana ni wait na may rin makaka siempre uplika bara pain wiyaya an sickness na ni kumkumbar sa family ka na nila ul tratamento ya baya o maya ba man tratamento ya baya apeka ka maya wal tratamento ya baya bara kya tembahan na ni dukya daw kaya ba sinuya yo plara
Bahana ni sikines kawan kay kis na ay ilal palita ki sa bara. Yawana ni des ay si baman Suiza sa kuna time wal kumibani do kira ay san kana ilal tau kan kay sa bara tingki palilay kula please.